Čestereg, kao takođe jedna od 12 mesnih zajednica opštine Žitište, spada u red najstarijih sela u Banatu, pa tako prvi zapisi o ovom mestu datiraju iz druge polovine 15. veka. Ovo selo prvo su naseljavali Mađari, pa Nemci, a posle Drugog svetskog rata naselili su ga kolonisti iz Bosne. Nalazi se na međunarodnom putu Zrenjanin-Temišvar, a građevina koja svima upada u oči je stari impozantni mlin i njegovi silosi, stari ceo vek, koji svedoče o prošlom vremenu i pružaju prelepu panoramu ukoliko bacite pogled sa njih. Ovo selo pitome prirode pružit će vam takođe prelep ugođaj i divne uspomene. Banatski dvor, mesto koje je, osim što je kroz svoju istoriju menjalo ime, još uvek je podeljeno na Banatski dvor i Dušanovac. Porodica Rogendorf, koja je nekada ovde živela, ostavila je i svoga traga, kako arhitekturom, tako i svojim zadužbinama. Kasnih godina, početkom 20. veka, poznati grof Andrija Čekonjić sazidao je u ovom selu i svoj dvorac, koji se sakriven od očiju javnosti i danas tu nalazi, u gotovo svojoj lepoti kao nekada, samo dosta stariji, uz pratnju stogodišnjih čempresa, ginka i drugih viševekovnih stabala, hrasta i duda. Topla preporuka i poziv da dođete u ovo selo. Jedno od najstarijih naselja u opštini Žitište je selo Torda, koje je dobilo ime po istoimenom vojskovođi. Ono što je u poslednje vreme proslavilo ovo selo je spomen kuća doktora Janoša Berenjija, bogate i zanimljive sadržine, a posebnu pažnju privući će vam tikve i metle. Ali svakako, svi oni koji posete ovo selo pronaći će još po neki zanimljiv detalj, vredan pažnje i slikanja.